Ngā rangatahi toa o Aotearoa. He kaupapa ia tērā mā te hunga rangatahi kua taka ki te he. Engari ko tōna rerekētanga ake ko te whakatū i te mahi toi hei oranga hou mō rātou e mutu ai te rawe mākoi. He kaupapa tēnei i whakarewa hia ake nei ki roto o Otara i hono ngātahi ai ngā rangatahi ki etahi mātanga toi o Aotearoa ki te whakapakari ake i tēnei pukenga o rātou. Te kaumārima nā tau o Jedrick Andrews, he Māori no roto o Mangere, kāore i rata ki nā ahuatana ako i te kura. Engari nā tēnei kaupapa kua puawai ia i roto i nā mahi toi. Hopefully become an artist like my mentor. Yeah, he's got some nice drawings. I wouldn't mind being like that, have that ability. What I've seen with Jedrick is that, and with all the kids, they're happy all day. They're doing what they love and they're with someone who's got their back 100% all day, every day. And that's a really special thing. Ki te taka koe ki te he e kore wāhi tō tika ake i tēnei, hei huri i tēnā kaukawa. Ko tā mātou tino kaupapa ki te tautoko aua mahi. Ki te whakarangatira anō i a rātou. Engari he whānui ake te kaupapa i te mahi toi. We've even had a kid who's done a music video. We've been to graffiti art, to harakiki weaving, airbrushing, photography, performance poetry, you name it really. It's been a huge variety. Ko ngā rangatahi toa o Aotearoa te kaupapa nei, he mea toko ake e Sarah Longbottom, he kai ako no tētahi kura mona tamariki kua uru ki te he. Ko te kaupapa he mahi nā tahi nā tamariki me nā mātanga toi. The kids that we have probably need a little bit more of that one-to-one attention. They're not so much the read-write learners, they do express themselves visually and verbally, and in this environment and in alternative education. A te kotahi marama ka whakaurua nā mahi toi ana rangatahi toa o Aotearoa ki konei, a tainua ki te mutunga o tēnei tau. Kua kitea, kua makere mai nā rangatahi nei nā rori o Tāmaki Makaurau, a kua mau pū ki tēnei kaupapa i kai nā kau tiana e rātau. Rapara tā whai, te karere.